twahayo session turi kuzakuhereza umwanya wo okumuruza abashubuzi na munongabo barkwegitira mu kigombe cyambara Marketing Landlords Association obakwatanise n'abapanyisa babo cyakorwa abanyadini abargomikirize star zimwe na zimwe ko mgume gukonja kwetegurira ekiro cya 30 umwaka ugu akatare karashenye bakatandika mbutongore kombeka yenda kubagambira akatare ka makanizinga kali boko batiriyo ndigenda United we shall stand. Tuanza kwemeka ko nakushabiki bakushaba okirete tugenda omwifu kandi nyenda kubagambira abantu bamukama koro banonda kugenda ukahikare ukagenda ukahikangaye ogende n'abandi Ruhanga wita inembabazi umwanyogo aba omurmogo bantu baguhayo omikono ya mukamarahanga imbabazi zawe zibase kubaha ndiko mwabazyo ayi mukama ubugabwa n'imitima yitu ukanza byata akakereze biro makumyashatu ore no gendo ukina bishosho hariya stikraka yatangikire bakatwereze biro makumyashatu twe tukumanyango tuzakushe ngo wakigame naza kugira ki naza kucehakana rero tiyo mashemererwe asimera hanga bagira ati ninyo hamwenu kuri kwetu mwana mubana bamukama ninyo hakandi kuri kunda kwetwa pereza mukama okusasira abona abakozere kubi omurmogo cyakiri cikuru omukushaba kwera izoba akatari kugambwaho kwija kombekwa nako kwezaho billion zirenje 80 akakuja bandiko nabo kombekera emyaka 3 yonka omugande aba Christ Believers Temple bakwatiraho abakazi abaheza kuzara bakubahereza obwezi ababashanga hirwaro lya Kebisoni Health Center 4 omuri Kebisoni Town Council District na Rukunjeri tabasa kwera abakazi abatine cyo kuriya abatine cyo kweyamba kugira ngo nitwe ruhanga kwaro banatubuza ekikogwa cy'imbabazi mukakora kiha nitwe tubone twine cyo kutunganira kandi tubasima munonga bari kwisha tukatwereza ubuherezo wo mwatwereza ahabo kuba kinji abakazi bitu abana bijo mushanga mutine byo kozesa ushanga tine bavuga kuteka mu bintu ushanga tine kasabu nkokoje se bintu robwinji itwabakazi amukureye n'ubundi mutija kwirukira mu yaga marwado ntubakene n'uzo byinji tutarukwebasa abo kwiyamba kutereza kweta ibintu byo kozesa mu kasabu n'ingeba mbona umwadi yamatereza akubye obwezi obuharmu ebafu shukari sabuni n'ebindi mugara Alfred Kaharata yanje kushobora bwaci ebyona babikora nkaba ndwire mwija kundeba nkaba njwire busha mwanjweka nkaba ndi umuchome mwija kundeba nkaba ntine cyo kurya mwandisa turiyo ntikora abwa Yesu Kristo abwa rukundo abwa TV West ndi Senyomo Gideon na Dan Basibye.